Inkombo tumina tensene bilawara ya kumembiri nange nongona ko Africa wa bula kamgana lo na FM kombandlela nhlekana imingsiromena kuhlanganisa kulonga ngisela station shurkonga ukuni ngisela la Gauteng Mpumalanga no West Ale Mpopo nawe kuma ku streaming yamgana lo na fm.co.za Nikalanga Pet Matebula mwana rsimato wa jimo shtango mashingetano wa chacha na makuna la wandandazi kunjani Afrika zonga minjani la Mpumalanga la kubizi le savile vele ku njobeleni ka lava vatirhaku amgodini swi nga ri nawini ntirho lowu nga le ku yeni mahlweni le savile vengeri ku langutero ku na vanhu vo tala lava nga le handle va nga le ku ceneni swa migodi swi nga ri nawini swi nga leswi ni vone na premier wa xifundi va ri kwele va kha va ringeta ku vulavula na vateki va mahungu va vulavula hi timhaka ta ku ongeti ku na van'wamabindzu lava ti vuyerisaka hi ku tirhisa vanhu lavawani lava va hetelaka va ya cela migodi leswi nga ri nawini vo basulukela mahala khumembirhi wa tin'hweti hi ndlela yaleyo kambe ku nga humi nchumu ku ya amahlweni se mhaka leyi nga ta va kha hi bula yona eka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela leyo swi fambe njhani Thaba Zimbi n'wemi swi tiva ku ebyeleni ku mi vone yini ku endleke yini hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'we ku ya amahlweni hi ndlela leyo nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kasi yin'wani mhaka leyi hi lavaka ku va hi bula hi languta yona ngopfu hi kenta timhaka teti ta ntirhisano wa mavandla hikokwalaho ka yini ku nga votiwi vanhu va ya va titsarisela va vota kambe mi kuma ku miganga yikulu yi na tivhoti ta le hansi kumbe yi na vanhu va le hansi lava va faneleke va vota hi ndlela leyo ku fana na leswi a Thaba Zimbi ku vulavula hi tivhoti ta kulomu ya ka munhu wa magidi ti vutisa ku kahlekahle masipala wa njhani wa swivhotana swa swintsongo hi ndlela yeleyo se i mhaka yin'wana leyi kumbexana leyi nga ta va kha hi twa wena ka nomboro yaleyo ya ndhuma ya 0860002543 u nga tirhisa na machevula gp@sabc.co.za Afrika Munghana ta teka riqingho rero kambe hinkwaswo endzhaku ka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga botchet vete mi nga lemi ximanga ku xithothela hikwalaho ka ku ximanga botchet loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuku goya xi mi dlayela tihuku botchet leswi humelela ku laha ka MK Botchet i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya Botchet va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi Botchet namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nga le ku fambeni tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi sunguleni hi loyi inhlekani nhlekani mpfukeni Botchet hi pfukeni minjhani buti wa mina mpfukeni xikhulu xa mina a khensa di Botchet Botchet na ku vulavula leyi ya Thaba Zimbi ya ti-by election no rhandza ku khensa ka vaakatiko va Thaba Zimbi ku va at least because even though ti-outcome ya ku hetelela yi nge se huma Thaba Zimbi na tiwadi ta 12 so 10 ya tiwadi va votele ANC and then ku number 2 ku va Thaba Zimbi Resident Association ivi letin'wana ku va va EFF hi ndlela liya so mara va ta tivisa mfumo va IEC se a ni la kombisa ku va teke decision ya kahle vanhu va Thaba Zimbi because a Thaba Zimbi yi vekiwa ka under administration ya province hi mhaka ya ku ti-party leta ti ri laya ka Thaba Zimbi a ti tele ngopfu ene priority ya vona a nga ri ku tirhela vaakatiko a ku ri ku holova va phusha ti-agenda ta tipolitiki se vaakatiko va Thaba Zimbi va tirhe ngopfu ku va va chuze party ya yi-1 swi nga khathaleki ku party yihi vaakatiko na the whole South Africa vaakatiko van'wana a va tidyondzisi a va voteli party ya yi-1 leyi nga ta rhana ti-municipalities ta vona ku endlela ku once mi chuza kumbe i party yo karhi leyi nga ta rhula masipala wa n'wina kumbe province ya n'wina kumbe the whole South Africa se endla ku loko mphari mi va question va kota ku account so mina vaakatiko va South Africa Botchet a va khesi a va dyondzi ka vanhu va Thaba Zimbi
leswi tiphati to tala swi humela Pitori na le Joni a swi hi sihelo because va fika lava the opposition parties va nga prioritize service delivery in our community members. So vaakatiko va South Africa I don't think vanhu va Thavazini, but IEC yi ta humesa outcome madyambu ya namuntlha xikulu xa mina. Nemetweli bota mina khetsa swinene loko mi tena tlhelo rero kambe mi vona ngeti ku nga va ku ri na yini lexi nga susumeta xiyimo lexi ku vanhu va ze va teka tlhelo rero ku fika sweswi mi ri vonisaka swona? No, vanhu va tlharihini nowadays a ma ha va phutisi vanhu ka politiki va tlharihini. That's why point yala ni vulaka masiku ku ni swi tiva kahle ku ANC yi tirhini swi nga tirha swona as a ruling party a ni yimi na party yo karhi ni na party yo karhi va tirhini mara ku na ti-challenge leti nga kona and once ku va na a challenge we have to come out with a solution. Se a swi nge pfuni nchumu bothead ku like tiphati ti fika ti tala. That's why vanhu va Thavazini va dyondzini ka Tshwane, va dyondzini ka Nelson Mandela Bay, va dyondzini a Joburg ku a swi sihelo. Se va decide ku no why hi nga yi tlheli kwale a xikulu ka ANC and then hi ya lunghisi nghena xitangeni lunghisi. Se se mhaku vanhu va Thavazini va dyondza ku tiphati to tala va phusha ti-agenda ta vona. The same thing sesa GNU a swi hi sihelo. That's why ni ku a hi hanyeni both mi ta swi vona vaakatiko va South Africa va ta vona something. Mi ta yi vona party ya yi one leyi nga ta rhula the South Africa. GNU yi nge yi helo both because ku le ku holoweni vanhu va le ku tirheni collision a yi pfuni nchumu mara loko mi chuza swin'wana ku ku nyika taxi mi chuza Pat Khalanga mi chuza Papeluka ku hi ku nyika taxi ya so i ta tirha hi ku hetiseka because i fana akhawunta ka vaakatiko. Se vanhu va South Africa xa ku hetelela xikulu ni nga dyi nkarhi a va dyondzi ka vaakatiko va Thavazini. Vanhu va Thavazini ni tirhini laha Marakele National Park. Marakele va belonga ka Thavazini ni tirhini laha ku hava service delivery ndhawu liya ku duma ku ri ku holoweni. Se vanhu va South Africa a va dyondzi ka vanhu va Thavazini ku va va choose party ya yi one ku va yi va nyika service delivery. Okay. Khezile Edi. Hlayisekani xikulu. Inkom 0860002543. hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Eka Munghana Lonene FM komba ndlela ila nga khomi ngisero Munghana Lonene FM la tindlela hinkwato kongoma ko amarapu amasipala wa Lephalale. Ambisirutana mingitana Munghana Lonene FM akuthi ku comment maka 0860002543 na ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ba Independent Electoral Commission bari mbuyelo wa nhlawulo wale Thavazimbi wu ta va kona kasi ku nga se hela abathembise ku mbuyelo wu ta va se uri ko nhlekani lowu se a tivi ku nga va kha ku hlwerisa yini kambe ke leswin'wana swa leswi hi nga swi langutela ku hi ta kota ku twa ku xana xiyimo se xi njhani ku va hi ta kota ku twa ku timhaka ti fambisa ku yini. Se na mavandla laman'wana ma kha ma nghena hi ta lava ku tiva va hi wahi mavandla na ko swi fambe njhani. Ma vo mhaka ko na tsutsumisi huku i khome munyu un'wana mi yingiseri hilo nhleka nga tsutsumisi huku i khome munyu naswona tidonki ti nga koki xigolonyana na vaxomisi va ra wa mehe aye papa hayi a ni tshama ni vulavula swilo leswi ni nga lava ku swi vula namuntlha a ni lo swi lulamisa no la ku vulavula ko va timinete timbirhi kumbe yin'we kumbe timbirhi se ti ni yingisela nongonoko lowu ni twa nkulukumba ni xikwambani va vulavula aka nongonoko wa Afrika wa vulavula leswi nga humelela tolo ku chivirika ka nongonoko na mfambisi wa nongonoko ku nga mutshama xitulu lowu ni vulavulaka na yena na muhumelerisi Ncingani kusukela tolweni hi mayelana na yini na vukorhokeri bya tidokodela tin'wana kumbe dokodela yin'wana to tidokodela ku ni vanhu lavanyingi ivi mutshama xitulu ako swi herile swi fike Park Station a tshama humelerisi ako a hi vulavula hi swona leswi va byela dlambatlamba lexi ni tsakisaka nkulukumba ni xikwambani loko va fika tolo hi ku ha tlanga phela nongonoko lowu hambi hi nga ri moyeni a wu kandziyisa n'wetsi vanhu a ya swi twa le ka nongonoko wa Afrika wa vulavula va vulavula hi swibalo swa vanhu munhu a fikako a yimayima a famba i tirhe nkarhi muni se nkulukumba xikombani va ku hayi
a ni yimi na munhu hina ka department hi xitile xiviko xexo dokodela i loko a hi nga n'wi tiveki i ta ndla ku a nga hayi eswibedhlele leswiya naswona lexi nga ni tsakisi ku loko ku ri ku i ya ka Bungeni Health Center i ya Tiyani i ya ka Majosi ku tirha siku rin'we ku ri a nga tsutsumi se sweleswo ni mi hluvelela xidloko loko mi de mhalamhala a ni yi kumile na mina eripoto yo fana na yeleyo ni yi kumile ka un'wana a nga fika tlhela se a ni te na yi kambisisa hikuva ni nge yi koti ku ni nyika sivara wa mina kasi vanhu va fike va tele se leswi swi nga endleka mina swi tiva sweswi hi ku loko ni ka ni yi kambisisa mehe hi xiphorisa xexi ni nga huma penceni ku tsutsuma ni vutisa vana va tirhaka kwalaya ni ku n'wina mi tirha kwalaya mi lo vitaniwa kumbe mi lo pfumala mitirho na mi ku hi to tsutsumela kwale ka vunese na va ni hlamuserile va ku i hatla a famba hi ku i la ku hatla a heta nkarhi wa ya ka titliliniki timbirhi a ta tlhelela xibedhlele a tirha ku opereta vanhu se loko va ni hlamuseri ni ku a mara ni enelangi hi ku loko a ndlisa sweswo swi la ku ta vula ku muhaxi leswi a nga vutisa swona swi nga hantswa ku hlaka xivulavuri xin'wana xi ku swi nga hantswa vana va le Khuba va ta hi torokela ntsena hi tshunguriwile se Sivara na nongonoko wa n'wina mi aka rixaka mi le ku pfuneni yana ni mahlweni ni ri halala inkomu 100 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku hana xivangelo na xin'we xi nga fika ku xi ni tshembisa mina loko munhu a sukela vavabyi a ku hela ku tandla yini swi ku yini a ku hava loko se vana la i byeriwa ku ya tirhela kwihi a ku na muvabyi wa nkoka na wo ka nga ri wa nkoka se swi vula ku i nge sukeli un'wana muvabyi i ku yi tsutsumela un'wana muvabyi a ku lulamisiwa timetable un'wana hi loyi mingiseri nhlekani aye minjhani Poteka papa mina hi pfukeni mi njhani n'wina Bukiri mina ni la ku humanyana ka leyi ni la ku nghena ka leyi ya mazamazama hayi a mi humi hi yo Poteka mata mina ni vilerisa yini Poteka ma tsundzuka mine luwa wa le Lily mine container leyi nga ndzeni leyi tsundzuka why ku nga sunguli hi yona ku tatiwala ka mazamazama ku humesiwa vanhu lava vambirhi lava va nga na malembe va nga ndzeni ka container liya a ni kombela ku va mfumo wu hleketa hi container liya ni vanhu lava maxaka ya vona shem ende vanhu lava a va ri mintirhweni wa ntiyiso vo lo wela hi mayini na sweswi a va se humesiwa mara ku le ku luweni na mazamazama sweswi ku humesiwa wona le ehansi ma a ni kombela ku va langutanyana kwalano exikalaviti laha a tshekisongo kambe i ncini xi lavaka ku mi ku a va fanele va languta sweswo i ncini xi mi susumeta ku mi twa ku a swi fanele swi langutiwa hi ndlela yaleyo mi swi xaxametaka koko i ku ni vona ku yiwa hansi na le henhla hi mhaka mazamazama container liyani hi rini yi werile leni vanhu lava a va ri ku tirheni phela ende a ku ri mine wa straight lowa wu ri ku tirheni le a Barberton leswo swi ni davisaka ngopfu ambilwini no twela maxaka ya vanhu lava vambirhi va nga le a containing dani lava va nga ku hi celeni swi nga ri nawini lava va nga tata na hala vo Randfontein hinkwako tiko leri hinkwaro hala vo Randfontein vo Roodepoort na sweswiwani mi nga hlangana na vona eBotvet va khome swisakani va hisa laha va kha va tlula mapatu laha va khome yini swisaka ku na swisaka swin'wana va swi khomaka na tithochi laha magon'weni nhlikani walowu loko mo vutisa un'wana wan'wana la nga hala vo Roodepoort vo Highgate a va vona vanhu lava masisisi ende na maphorisa mi le ku va langeni ma va hindza mara a ku na lexi va endlaka se ku le ku tekweni ka timali ta hina ku ceriwa le a Stilfontein than ku endliwa le a Barberton no a ni ya Barberton xin'wana xa lexi va nga vulavula hi xona i timhaka ta ku ndhawu leyi a yi tshamisekangi yi nga tlhe yi vekela nxungeto ka valava nga ta cela yi nga va mita na vona se a va twi mina lexi ni nga hetelela ni twi xona ku a va ri ku languteni ka ku va nga endlisa ku yini ku va hetelela va huma ka swiyimo swa muxaka lowu kambe swi tikomba swi nga nyikiwangi matimba ku ya hi laha mi vulaka ha kona munyingiselo me okay khensile boto wa mina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku nga ri khale hi ta va kha hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta emisekueni na nkulukumba Rhulani Mzamani kambe ke hi nga si ya kona hi amukeleni un'wana muyingiseri ku na muyingiseri laha 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana i ri ka mina khalanga mi le ku swi twe ma swi tiva leswi nge le ku humeleleni eka hina van'wati ka yini
ka hina van'wana tikontraka ma swi tiva ku loko hi fane hi kuma mintirho ha losa ke mi losa kwi mi losa hosini mi losa kwi katika un'wana mi ngiserelo nhlekani Ayi, minjhani papa ngene ka n'wami ka Mchangana Johanna Khosala. A ni la ta nghena ka ya le timayinini ku vanhu lava va nga le timayinini a ni va ri va khome swibambu leswikulukumba va amini. Se maphorisa nga kota ku na vaakatiko va nga kota njhani ku va pfuna hi ku vanhu lavawo va khome swibambu ende hi nawu wa South Africa va khome swikulu ku nga ri na maphorisa ya kona i nawu. Se a ni la ta tiva hi va ta kota ku va pfuna njhani. Va rhumela vanhu va ku tala ku va nghena va ndzi vele ku onheni va fanele va va boma timovha loko va ri va boma timovha loko va fanele va ri ka team va fanele va nyikiwa swakudya kumbe mati. nemetweli poto mina ritongo ra vona ri twali kahle vayingiseri va le ku vileleni va ra mi twali ni tshemba ku mi ri khomangi kahle riqingho ra n'wina se a hi pfumeleni ku swi mi tsandzeni ku vulavula nako mi nga ni vutisi swivutiso tana na mhaka mina ni vona ongeti leswi swi nga ndlisa leswi na leswi na leswiya na leswiya a ni ka languta nxaxameto la ku ya hi mimbuyelo la van'wana va hehlaku leswaku hi nga va hi kha hi yimise xiswona ku kolomiya ka va switulu leswi languteriwaka kolomiya ka 23 ka masipala wa Thabazimbi kambe swi tikomba ku ri na lava nge le ku tsandzekeni ku fika ka 12.5 hi ndlela yaleyo a ni swi tivi ku swi nga va swi kha swi vula yini swoswoleswo leswi vulaka swi nga va swi kha swi tlhelela kwele ka xiyimo xexiya xa hi vulavulaka hi xona xa ntirhisano wa mafumelo se hi lava ku vutisa hi mhaka yaleyo ku mhaka leyi ya ntirhisano wa mafumelo leyi van'wana va vulaka ku hi nge he humi ka yona hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti a swi fanele swi va kona le ka timasipala ke loko masipala wu nga tirhi kahle hi swona ku va wu hetelela wu hangalasiwa ku tlhela ku ya votiwa futhi ke kumbe a ku fanele ku va na yin'wana ndlela yo antswa leyi a yi ta landzeleriwa ku va ku lulamisiwa kumbe ku ololoxiwa ka xiyimo xoxolexo ke nomboro leyi mi nga ta yi tirhisa i 0860 002 543 mi nga kandziyisa na rito ka 065 744 3911 kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara yambirhi ya ta va yi yimise kweni hi loyi Rhulani Mzamani. hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Vitala ni mi yingisele masungula ntiso vito ra mina ri nge cici munhu un'wana vito ra mina sweswi. Vito ra mina ri nge cici hinkwala ende ni nge vuli ku swimani va nga ni vito hi rona. Ma swi vona hi sweswo. Sweswo kahlekahle ntiyiso ku va ku la nga tlhela ntiyiso ku va ku la se hi nga kona hi mbombemerile ku mbombomela hi mbombemerile la hi nga ta ka hi nga ha tsavuleki. Hey se man chavisa kwala hi mbombomele mbula njhani? Leswi lava va nga hisiya va nga rhangela ANC va nga rhanga va famba loko a va ku pfuka a va ta ku hi kombela ku tlheifa hi mhaka yini leswi a va lwela swona swi fambe na lwandle leswi a va lwela swona swi fambe na lwandle va nga ku hi kombela ku tlheifa hi nga ha vi kona hi nga ha swi voni va nga va pfuka maxangwini ni mi tweli papa so eko tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya kutumingisiro wa mina 0860002543 na kuna kwa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela swi tikomba na le Thabazimbi va ta tlhelela kwele ka timhaka ta ntirhisano wa mafumelo se xivutiso ku ta va ku ri swi nga va swi vula yini leswi ka ku va ko ka ku langutiwa ku va ku langutiwa timhaka ta nhlawulo hi tlhelo ra ku va mavandla ya hetelela ya va na ntikelo loko swi ta ka timhaka ta nhlawulo wa kumbe timhaka ta ntirhisano wa mafumelo eka timasipala hi n'hweti leyiwani ya Hukuri ku va ku ri na timhaka ta ku va ku ri na mhaka ya nhlawulo yo tatisela leya yi ri koho ka tindhawu to hambanahambana loko mahlo hinkwawo ya langute Thabazimbi ku ve na tinhlawulo wo tatisela wa tindhawu ta ntsevu
kun'wani hi laha vandla ra IFP ri nga hetelela ri tikuma ri kha ri famba kahle ka nhlawulo wolowo hala amtubatuba loko ANC na DA va hetelela va cincana switulu eka ti-elections toleto kasi mavandla yo fana na Patriotic Alliance vo va kumeke va sirhelele xitulu xa voho xexiya xa le Orton hi ndlela yaleyo kasi hala a Eastern Cape koho ku tikombe vandla ra African National Congress ri tirhe kahle loko kha ku langutiwa eka timhaka ta nhlawulo wolowo loko kha ku langutiwa eka timhaka ta nhlawulo wo tatisela a ni kha ni languta eka ward 16 ya le Ensolweni eMtubatuba eMkhanyakude IFP yi va na 53%, ANC yi va na 45%, yi va na 32%, ivi MK yi va na 13%, ivi IEF yi va na 1%. Hi ndlela yaleyo se swi nga xifaniso xin'wana xo tika swinene loko languta ka timhaka ta mavandla lama kumbexana u ta hleketa kumbexani hi mpelampela se ya cincini ku ya amahlweni se hi la ku twa n'wina ku nhlawulo wo tatisela wu mi nyike xifaniso xa njhani mi vone yini ka tindhawu ti Amerika toho na koho mi vona ongeti vanhu va tekela nhlawulo wa muxaka lowu enhlokweni ku fana na nhlawulo loko va ku na nkarhi wa nhlawulo ke hi ndlela yoyeleyo a hi ku tumingisela Munghana Lonene FM 0860002543 na n'wana ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM wo sungula hi loyi nhlekani aye papa mina a ni vona ku endlelo lera ku loko ku hlawuriwa mi kuma ku nkarhi wun'wani fikeriwanga hlaya yi laveka ku fana na sweswi a thavazini ni vona ku loko ku nga fikeleriwangi swa ku tlha ku tlheleriwa ka vanhu ku tlha ku ya hlawuriwa leswi nga kona i ku vanhu a va dyondzisiwe swi tikomba ku vanhu vo tala vo langwa a va yi a ku voteni se lexi a xi ta pfuna i ku va va dyondzisiwa ku langwa a swi nga hi pfuni nchumu leswi nga hi pfunaka i ku hi ya vhota ku ya hi leswi hina hi navelaka swona hi lava ku swi cinca swi humelela vutomi bya hina va loko hi tshama hi nga yi ku voteni a ku nge cinci nchumu a swi hi pfuni nchumu ku tshama hi karhi hi gula ku leswo karhi swi humeleli mara hi nyikiwa chance ya ku hi ya ku voteni hi nga yi ku voteni kuve loko kuve a va fanele va dyondzisiwa va fanele va dyondzisa hi mani ni hleketa ku na va lava ti-political parties different political parties na mfumo hi woxe swa laveka ku loko swi tiveka ku ta na ti-elections rini vanhu va dyondzisiwa ku ri no mavhotelo hi lama kumbe maendlelo hi lamawani loko hi lava ku swilo swi humelela mugangeni ya hina a hi yeni hi ya vhota ku hi ta kota ku vuyeriwa hi kota ku tirheriwa leswi hi lavaka ku hi tirheriwa swona emugangeni ya hina ku hambanahambana ka yona swi vula ku xiyenge phela loko vanhu va kha va tsandzeka ku vhota loyi a hi n'wi kombetelaku hi ntiho ngopfu ro sungula i IEC swi vula ku a yi le ku endleni mapfhumba ya kenela ya ku dyondzisa ivi ku landzela mavandla ya tipolitiki na wa vele ku ndlela ya kenela yo dyondzisa vanhu hi timhaka ta nkoka wa vote na leswi swi vulaka so hi swona swi vula ku IEC na yo yi fanele yi tirha swinene ku va yi dyondzisa vanhu ku va va vhota kasi na ti-political parties loko ku tiva ku vuyeriwa ti dyondzisa vanhu ku va fanele va votisa ku yini ku va ta kota ku tiva ku va fanele va endla yini ku fika nkarhi wa ngomkarhi kambe loko mo yingisela loko va ri ku canvasseni mi ta swi twa ku minkarhi ya ku tala swi tala ku twala ongeti ko va ku tirhisiwa switwi ku tlula ti-facts kumbe timhaka ntiyiso wa mhaka ko va ku zama ku nyanyula vanhu ntsena ku vulavula leswi nga endla ku vanhu va va excited kuva ku munhu a ngo va na ti-facts o la ku nyanyula vanhu ku a va khorwisa ku va vhota yena ku a ta kota ku vuyeriwa ni mi twile papa ni khenseli swinene nkarhi wan'wana enkomo 0860002543 veri ku laveka dyondzo ya kenta loko swi ta ka timhaka ta vote wehe u ri yini kwalaho nga kona endzhaku ka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hungu rin'wana ri chavisaka leri nga humelela hala a Democratic Republic of the Congo ri vulaka leswaku
onge ti ku na vuvabyi byin'wana byi nga twisiseki ku byi yelanyana na mukhuhlwana byi le ku koxeni vutomi leyi hi ndlela yo chavisa ku lumeka 79 wa vanhu se va lovini Democratic Republic of the Congo va nga tiveki ku va dlaye hi hayi a mi nga sunguli futhi kwala ku mbala ti-mask ti-mask va ta ku mbala ti-mask va ku mbalani va ta lava ti-mask mi nga hayi hala swi nga ta tluka swi ku chakala ma swi tiva musiku loko vanhu va pfaleriwe ndhawu yin'we va nga fambafambi ngopfu ku humelela swo tala ku ndeka swo tala madzolonga ku ya ri mpewu na nhlayo le henhla ya vana lava hetelaka va vitaniwa va corona va covid va yini ai vativara ai amukeleni n'wana mingisirilo nhlekani hayi Khalanga Mfukeni n'wina hi pfukile n'wina minjhani hayi va lava mani akhenza xi nga ha vuyi xiyimo lexiya xa timasi hayi loko vuya lexiya hayi a swi nga ri kahle loko vuya lexiya se hi fambile na hina se hi fambile ya Khalanga lava ku dlamba leyi mi yi vulaka leyi ya timhaka ta ku mi kuma ku vanhu a va yi ku vhoteni na ku a va tsarisi hi xitalo ku nga va ku ri vutihlamuleri bya mani ku nga va ku endleka yini loko ni tsundzuka kahle Khalanga hi 1994 loko hi ya ka election tshama ni va part of voter education a ku ri na tikhampani leti a ti thoriwile hi government because vakulukumba lava va ri kona va ti-different political parties a va swi vonile ku nhlawulo wu ta ro sungula vanhu vo tala a va swi tivi ku va nga va langutela yini na yini hi fambi hi kha hi dyondzisa vanhu hi nghena hi muti va dyondzisa ku mi ta kuma ti-ballot paper tingani ku votisiwa ku yini na hinkwaswo un'wana na un'wana a tsakile mara endzhaku ka sweswo vanhu va ve loko va languta progress ya leswi mfumo wu nga ku swi endleni yes swi kona leswi mfumo wu nga ku swi endleni swa kahle a hi pfumeleli mara ku na leswin'wana mfumo wu ka wu nga swi endlangiki kahle and vanhu vo tala va tshika leswi mfumo wu nga ku swi endleni swa kahle va languta ti-problem leti nga kona va ti va tsandzisa ku va lama that's why sweswo vanhu vo tala loko wo pfulela kwale ta twa vanhu va ku hina ha vhota swi na mhaka all those kind hi mhaka yini munhu a nga ri tivi matimba ya vhoti ya yena ku vhoti ya yena yi nga cinca xiyimo lexi a nga ka xona xa vumbirhi Khalanga lexi xin'wana xi endla ku mara kumbexani va kha va swi vona ku ve le ku vhoteni swiyimo swa swi le ku cinceni ni vula ku swona ku nkarhi wun'wani va le ku vhoteni xiyimo a xi cinci alternative yi kona na a hi pfumeli Khalanga ku vanhu vo tala amatikoxikaya va rhandza vandla ra African National Congress swinene se ANC ka tindhawu to tala yi winile ka tiwadi to tala ya wina naswona se na loko ku ri i vote ANC maybe a nga yi voni progress kumbe a nga wu voni ku cinca ka vandla ra ANC i hava rin'wana leri a vona ku nga ku ri ta na swin'wana swo hambana na leswi ANC yi vulaka swona se hi ndlela yeleyo swi endla ku ri vanhu va pfutsa mavoko va khondza mavoko va tshama va ku hina ha vhoti swa fana hi ya vhota phati yin'we a hi le ku hi tirheleni se xivutiso xin'wana lexi nga kona wena Khalanga i ku xana mavandla ya tipolitiki ku hambanahambana ka wona ya endla ku ringana ku dyondzisa vanhu hi timhaka to ku vhota na no why va nga ngheni emitini la ta ku nyika example wa vona mi tshama a Tiyani va yi vitana Ward 3 loko vanhu a vo huma hinkwavo va tsarisa a heta swi kota ku hi nga va na tiwadi timbirhi kumbe tinharhu a tikweni rin'we hi nga va na tikhanselara tinharhu a tikweni rin'we loko vanhu a va ya va ya vhota ene sweswo a ku ta va advantage ka hina hi mhaka ku loko le ka college ya vanhu va ku ku na 10 wa tiyindlu hi wadi swi vula ku hina a hi kuma 30 hi ri tiko hi mhaka ku hina tikhanselara tinharhu kumbe 20 hi tiko se service yin'wana na yin'wana a yi ta va yi kha yi davula mara vanhu a va swi tivi sweswo ku matimba ya ku ya tsarisa na budget loko yi ta yi huma ka kwala yi humaka kona yi languta voters roll kumbe vangani you'll be surprised wena Khalanga ku sweswiwani a Tiyana I'm just giving you example loko ni tshama kona a ku na swilo swa ti-fiber va nga ku swi endleli swa mitirhitirhi va ku a ku laveka vanhu va 12
leswi a ku tarise swona a ku chavisa leswaku na munhu a ku lahlekela munhu ku a ri tekiwa xitepani a ku tele ngo mara vanhu lava a va ri laya va kha va laha mintirho loko i languta voters roll yi ntsanani vanhu va tele why vanhu va nga tsarisi hi xitalo na swi twisisa swa political apathy leswo swa ku vanhu va nga va luza interest vanhu a va ha tsakeli mara vanhu a va swi tivi ku matimba ya ku vota na hinkwavo ya ncinca xiyimo munhu i na choice munhu wa languta ku phati leyi yi ntisela yini leyi yi ntisela yini leyi yi ntisela yini loko ni kha yi hetelela wena khalanga leswi swa ku ka masipala wun'we hi fane hi va na phati yin'we kumbe a tikweni a swi tirheli sweswi swa GNU na tiphati to tala leswaku la vanhu va nga ku fumeni va ri hava opposition va relaxa va endla swilo ku rhanda va thola hi xin'wana manani ku hava munhu loyi a endlaku ku va accountable a va vutisaka swivutiso Nelson Mandela a nge se lova i vulavule marito yan'wana loko ti ya ka conference ya ANC a ku loko wo se vona munhu va ku ya stand and challenge ka political party a nga challenge swi rhongo ngo swi n'wi nyika makatla munhu yaloye a nga yi ku tirhela ka vanhu ti byela ku yena i tiva hinkwaswo se le ka masipala hi fanele hi va na ti-different political parties leswi masipala wu endla swihoxo kumbe meyara masipala manager a endla swihoxo va nga ta yima va n'wi khwexina se vanhu a va hi va ya vhota a va hi va tsarisa hi xitalo hi va na awadini kuma tikhanselara to tala service delivery yi tata mara loko vanhu va tshama va phutsa mavoko xiyimo xi nge cinci Nemetwe Thank you, Khalanga. Engom 0860002543 an kan nang tanhlanhla ya vanhu lava tshamaka Thabazimbi kolomu ka 79,000 i vanhu lava va languteriwe ka masipala lowa wa Thabazimbi va ku kolomeka ku tlula 51 wa vanhu magidi ya vanhu vo va titsariserile ku ya vota se ku nga va ku yi vanhu vangani va ya va ya vota leswo swi endlaka leswaku mbuyelo wu va wu kha wu hlwela hi ndlela yaleyi xana wena u ri yini ke 0860002543 na ri teka riqingho rero un'wana mi yingiseri hello nhlekani papa mina mpfhuke hi pfukile minjhani boti pfukile mama a khensa man leyi xi nga ku endlekeni botpet IEC ya faila and then yi landela hi ti-political parties and ivi swi ya nyika mavandla lamakulu kumbe ti-liberation movement aka SADC hinkwayo swi ta katsa hinkwavo hi ku vanhu vo tala lava a va nga votela tiphati leti ya tindlaku ti humesa ka ti kuma hi huma ka ntshikelelo lowu a hi ri na wona ka makoloni a va vulavula hi ku lo va karhi va gangisa vanhu nkarhi wa ku hi ta kota ku huma ku sweswi mi ta kuma tindlu ta mahala mati i mahala swilo leswi hi leswi a swi kuma hi valungu ntsena ivi vanhu va tsarisa hi xitalo se sweswi lexi endlaku ku swilo swi nga fani ku na youth leyi sweswi a ku fanele ku va yona yi votaka se youth a yi na nkarhi botet ya ku ya at station lavakumi nkarhi a va na wona nkarhi walowo wa ku va nga ya at station ku va ya vota loko ku ri a va ya hi vutali a ku ta va ku ri na ku cinca mo special South Africa hi ku loko a mo languta hi nkarhi lowu a ya ka election hi ku ya hi leswi tirhali a ti khomisiwa swona EFF a yi ta va yi tekini without n'wana loyi a va challenge ku ya leswi a va filisa swo stadium mara xiphiqo xi kwihi vanhu va lava va humelela aka ti-polling station na the answer is no i ncini xi endlaku ku va nga humeleli mostly wa vantshwa va hina vo tala hi ku fana na ku a votiwa xikarhi ka vhiki i vanhu lava va nga ku tirheni ene va tirha yini va tirha ehansi ka ntshikelelo aka tikhampani leti ti tirhisaka ti-third party ku va tirha ka tona so a swi olovi ku va mi nyika nkarhi wa ku mi ya vota ma twisisi so loko wo tikuma vote swi vula loko vuya ntirho wa wu ta kuma wu herile patise un'wana ma twisisi hi swo swi vanga ku ntshikelelo wa ku vanhu va nga vi hi xitalo a ku voteni ku ka nkarhi wa sweswi ku tele vantshwa lava nga tsarisa and government ya hina a yi endli nchumu hi swona loko ku ya votiweni because munhu u suke hi 6 u ya vuya hi 6 loko a vuya hi 6 u karhele ma twisisi a nga ha koti ku ya ku voteni vanhu lava votaka i vanhu lava famba va kokiwa hi ti-political parties va ka va rhwaliwa hi swivenani a nga swi tivi ku u ya votela yini a va tivi nchumu hi service delivery vo byeriwa ku loko u nga votangi
mudende wu ta tekiwa kumbe loko ku nga voti vana va wena kumbe yindlu ya wena yi nga tekiwa se va khomelele kwalaho ka ku va nga tekeliwi midende. That's why swi va olovela ngopfu ti-service delivery ti nga ha fiki aka vanhu loko a ko cinciwa maendlele Botpet ne hi ku loko mo languta switandziso swa loko mi twa va ku vanhu va votini lava nga vota kumbe yo 2% 3% yaleyo i vanhu loyi o landziwa amakaya a nga yi tivi na phati leyi votelaku swo ya hi ku leswa ti-party agent ti Nemete khomanya hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. ile ka mugana lona FM komandlela nka timineta isiba ora yan'we mahungu misava kusuka kwalano hi bula na nkulukumba loyi nge haiko and khomu kahle ile ka masipala wa Bushbuckridge ta va ka hi bula na yena hi twa ku xiphiqo xa yena yini ivi kusuka kwalano loko va masipala va tshamisekile va ta bula na hina hi kota ku twa ku va angula va ku yini ka timhaka leti kambe sweswi ntirhi ha dzika hi languta ka timhaka leti ta ku hlawula na ku hlawulana nako we u tsarisile ke u ka voters roll ya Afrika-Dzonga ke le hoya sweswi hi fika hi ku voters roll hi ba ku nomboro ya wena ya pasi hi ta ku kuma ki loko hi nga ku kumi hikokwalaho ka yini hi pfuna hi yini loko nga ri kona ka voters roll hi pfuna hi yini la tikweni ra hina un'wana hilo nhlekani papa minjani ya man mi lo ni yimisa ku ni khoma yanani mahlweni a ndzi ta mi kombeta leswi ti-political parties ti hi feyilaka swona. Ti-political parties ti hi feyila hikuva ti kacha ti-party agent. Ntirho wa party agent wu nga koka ngopfu aka ti-voting station. Se leswi humelelaka mi kuma ku tin'wana ta ti-political parties a ti heleketi vanhu lava ngo i ti-party agents. Ende hi nga rivali ku vanhu lava tirhaka ka IEC i vanhu ku fana na hina va na switwi leswi nga endlekala va karhi va feyivhara phati yin'wana kumbe va votele phati yin'wana. mara loko no kaneta ka menga ku yini loko no mahemba ku ni hemba ku yini ku mavandla ma yisi ti-party agent mina ni nga ku hayi hambuli swona a va yisi kwihi i vandla rihi leri mi ri tivaka ri nga yisangiki ni tsundzuka aka voting station xin'wana a xi ri kona a Tembisa ne a mi kuma ku party agent ya for an example ya Rise Mzansi Icon maybe ya mhani lava va ri va mhani Makhuvele yi nga ri kona mara va ri na timembara ta Machangani lava nga kona hi ku Icon va sungula ku nga Machangani kuma ku Icon maswisisi ku na ti-party vona va depende ku ti-party agent letin'wana ti ta va lwela ene a swi kona sweleswo swa ku munhu ta ku lwela loko ya nyimpile u fanele u senda vuthu ra wena ri ya languta ku swilo swi famba kahle na vanhu va wena se loko a hi nge a va kona ku ta endleka yini loko va nga ri kona Botpet va famba va ta aka mhani va va kuma ndlwini va karhi va ri munhu wa wheelchair kumbe va nga vuli party agent leyi loko yi fika va fika va komba va ku sayina la ma swi vona party agent leyi nga ta va yi koti ku famba na munhu wa IEC ene vanhu valava va karhi va transporta loko ku ri loko koka va karhi va transporta hi timovha ta ti-party to teleto so we loko phati ya wena yi nga humesangi baki ya ku famba yi rhwalela vanhu lava i tivaka ku nga va ku support ku hava la nga ta va landza ndlwini ku va va vhotela phati ya wena so va ta gina ku ri lavo ka va nga votangi van'wani va vona mara population leyi mi vulavulaka yona yi tele ku fika ku hi nga zi yi va na xiave xexo mi vulavulaka hi xona yi tele ku tlula hina hi votaka loko mo languta aka tiphesente leti nga vota this year ka election a hi ri 29 ku vote 29 I think 29 million hi vangane a South Africa ni vula population leyi mi vulavulaka yona ya ku yi tsandzeka ku fika a voting station hikokwalaho ka ku tikeriwa mavabyi na yini yi tele ku fika kwihi ku yi nga zi yi va na xiave lexi n'wi vulavulaka hi xona hiyo yo tala ku yi nga register and vanhu lava nga register swinene ka South Africa i vanhu lavakulu lava va nga ha swi koteki ku fikelela ni kombe famani mi ya yi lavisisa kahle yi tlhe loko ku kha ku yiwa ka election ya 2024 a va tlhe va vula va ku voters roll ya Afrika-Dzonga yi tatiwe hi vantshwa that's why kha ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ta va na ku cinca kukulu loko ku nga va ku andaka nhlawulo wa 2024 se ma swi vona ku famba mi ya yi lavisisa kahle papa a hi swona swo swimbulaka swona voters roll ya Afrika-Dzonga yi talele hi vantshwa a ntiyiso nga yimbelani hina hehle hina ho swi chansa swilo leswi hi va hi kha hi swi hanya hi hlaya hi languta maphepha voters roll ya Afrika-Dzonga yi talele hi vantshwa se swi vula ku yini but yo humile kwalaho okay a hi kumeni un'wana hleka epfukile njhani
ni kombela ku donate before ni nghena matini. mi doneta yini Ni donate swi ni nga ta donate hi swona for kulukumba loyi a nga hi lwela a hi ku van'wana va nga ri ku lweni a va ri ku lweni mara loko ku ri ku hi yena a nga rhanga phambili swi vula ku a lwela na hina. Leswi swi nga endla ku vanhu va ya mahlweni hi ku yiva no endla swilo leswi hinkwaswo no hemba va hembela yo ANC va ku yivile tivhoti kwihi a swona. Anyway, is it the government reality to help the people in South Africa? Se ala ta vula ku GNU na yi kahle vanhu loko va ku loko a hi nga humi ka GNU hi loko swi endlisi kwihi i vanhu lava va tibyela ku sweswi a va nga ha swi koti ku yiva hi ku tiphati leti ti hlanganile ku hlangana ka tona hi languta swilo leswi hinkwaswo ni langutita ka ntsevu ku loko va yiva lahaya na lavaya van'wani va langutile na vona ka ntsevu va tlhela va languta mina se loko ku ri ku vanhu va ku va ta chava ku vhota hi mhaka ku a hi nga humi ku hava mfumo wa DA vana va twa loko va vulavula va ri DA a hi kahle njhani hi ku na n'wina mi vitaniwile ku tanani ri pfulekile rivati ra bandla rin'wana na rin'wana leri nga ta hi pfuna vanhu a va swi lava loko ku ala ka vona a ko va na xikongomelo ku hemba ntsena hi ku sweswi mari hava munhu wo n'wi komba hi ku xin'wana na xin'wana a va ku i ANC vanhu hi karhi hi vula hi ku hambiloko mo ta na n'wina mi ta tsandzeka loko vanhu va karhi va khampena va ku hina hi nyikeni mfumo hi endla swo karhi sweswi vu-honest kumbe tiyisi wa ANC yi tetanani hi ta dya swin'we hinkwerhu hi tshami kwa se lava va tsandzekaku va tsandzekile loko fika va nga se fika kunenela kusuhani se lexi va ha rilelaku xona i xini munhu a ta fika ku mi yivi tivhoti loko ku yiwa tivhoti n'wina mi ri kwihi loko vanhu va n'wi leti agent ta n'wi ti nga ti a mi ri kwihi loko va ri hava mali yo khampena va tshama va tshika ku hi la ta hemba hi leswi na leswi sweswi munhu a nga wo suka a ya borha mati a borhela va lava nga va borhela kusuka kona a suka a tsutsuma na sweswi sweswi va suka before hi vhota a ve se vuya va ta byela valandzeli ku hi tsandzisiwa hi hina hi ku hi nga tisi swin'wanyana leswi nga ta hluvukisa tiko leri ra hina kumbe village leyi nga ka yona mati wa swin'wanyana mati wa swi kwatisa ngopfu ku ri na swi ta tata Ntsambo ya vuya tata Peluka vona vo boti edi va le ku participateni ku komba ku va swendlisa leswi humelelaka laha tikweni hi wu tekile mfumo hina nga dyondzangi hi hina vo sungula ku teka mfumo lowu ku ya tela vo dyondza n'wina tata Ntewu se mo lava ko ku yivetela hi ko tidyondza se dyondzo yin'we ya ha ri na nkoka loko swi fika kwalaho hi ku koka ku tirha sweswi hi tirha hinkwerhu hi hlangana hi tikomba ku leswi hi swi endlaku xo antswa xi nga ta pfuna na vana va hina hi tihi kwala ka ku hi ta vuyeriwa hi yini tanihi tiko ku ya mahlweni hi pfuneka njhani i xitshunxi lexi hi xi lavaku lexi nemetweli papa inkombo I can see va twala ku swi va tlhavile kambe i yin'wana ya timhaka leti kumbexana hi ta tsakela ku twa nele ka toho hi ndlela yoleyo khalanga van'watipolitiki a hi vanhu vo lava ku ta tirhela hini ni mi nyika homework famba mi ya lavisisa mopana ku na yini mopana n'we mi nga mupana hi byeleni ku na yini a ku veni vangu ya misava ya awara yan'we kwala ka Munghana Lonene FM hi lawa ya landzela na nkulukumba Rhulane Mzamani ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka hi leyi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela kensele Rhulane Mzamani na mangu ya misava ya awara yan'we ntlhanu swiminete ku bila awara yan'we ka Munghana Lonene FM Makombandlela eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela
lava ku mi tlangela ti-voice note leti mi nga ti rhumela kambe ke hi nga se endla tana hi sunguleni hi twa ku ntlangu lowu nga le ku yeni mahlweni ku nga test ya vumbirhi ya Afrika-Dzonga na Sri Lanka yi nga va siku ro sungula ri karhi sungula njhani a hi amukeleni munakisi Phineas Malachi hi twa ku ve le tlhelo rihi hi ra vumbirhi a ni kha ni hindza laha Wanderers ni ku kambe yi nga va yi ri kwala test match va ti-test match a ti tala ku ta tsutsumela Wanderers a hi tweneni ku ti famba kwihi na munakisi Phineas Malachi laji Kalanga mi pfukile hi hlayisiwile papa mi pfukile n'wina hayi na hina hi hlayisiwile laji siku rin'wana ta mi vutisa ku loko mi ku hi hlayisiwile mi vula yini kambe hayi ku nga ri namuntlha okay nta fureka kusuku ra kona hi fukula loko se mi vutisa nhlamulo ya kona namuntlha mi ri i siku ro sungula ra ntlangu wa test ya vumbirhi ya exikarhi ka Afrika-Dzonga na Sri Lanka ku endleka yini le ka over ya ku va ku ve na rumune leyi tshameke eka yona Kalanga hi hlangana ka xiviko lexi landzelaka kambe mi ri mi le kwini a St George's Park Gqeberha a Gqeberha hayi hi mi twele lachi ta vuya eka nkulukumba mavuya khulu ndhawu leyi nga duma swinene hi moya na sweswi moya lowu baka Kalanga ko va ku hi job kenzile munakisi eswona papa okay sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM kulukumba munakisi Phineas Malachi va nyika xiviko xa timhaka ta ntlangu lowu nga le kini mahlweni test ya a swi ni kayakayisa ngopfu leswi ndzeni ya swi tshamela hansi ni kota ku swi twisisa test ya vumbirhi leyi tala ku famba masiku ya ntlhanu ne siku namuntlha i ro sungula se a hi tweneni ku yi ta fambisa ku yini masiku ya lama hinkwawo loko test leyi ya vumbirhi ka yi famba ndzaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akhoma ndlela ka ku tisela wona kusukela studio 2 a Polokwane namuntlha ku ri Ravumune siku hi leriya ra vuntlhanu ra n'hweti leyi ya N'wendzamhala lembe ra 2024 ka ha ri xiphemu xa vumbirhi lexi anangana ku Afrika wa vulavula ku na muyingiseri a nge ri swin'wana swa mina a swi fambi kahle naswo a ka ha ri na laha ni tivaka ku ni ta pfuneka kona a hi n'wi amukeleni hi twa ku kahlekahle xiphiqo xa yena i yini hi ndlela ni mi amukeleli ka Munghana Lonene FM ahee baphet mi pfukile hi pfukile mi janiseka ra mina hi pfukile a khensa swinene loko mi lange hina ku hi ta famba na n'wina ka maxangu lama mi ri ku endleka yini kahlekahle Butpet ni na challenge la ni Dr. Tivani kusuka a Khonuku ni ake filling station hi 2015 yi ri na pompi yin'we na thangi rin'we yi kumeka yi va yi ri ku xitirheni hi lembe rero hi 2019 a ni kumeka ni yi renovate ku ni yi endla ku yi va na canopy se ku fika mulungu un'wanyani ko hi 2019 a ku la ku ya ka mall some 800 meters kusuka la mini nga kona loko a vona ni ri ku vekeni ka thangi ra lexa canopy ka filling station ya mina u sungule ku ta rhumela ma-security ya yena a ni byela ku ni fanele ni stopa ku va ni ya ka filling station liya se loko hi nga yi stop hi mhaka ku hi nga twisisi ku why a vula sweswo u te u ta ni yisa ka high court loko a ni yisa ka high court a fika a hlamusela ku ni ya ka filling station ku fana na wansati loyi a akaka a makete a ngo aka gongondzela mazenge namuntlha mundzuku a chela xitoko a sungula ku xavisa a ni landzelelangi ti-procedure se ni n'wi teka ni n'wi komba ku ni sungule a vuhosini lava nga nyika tribal resolution ni famba switepe hinkwaswo swa traffic count ni ya ka va Department of Agriculture loko ni hlengelete hinkwaswo laha swi laveka koho hi le ka energy Department of Energy va ye va ni nyika certificate swa site na retail license leswaku ni na mpfumelelo ya ku ni kumeka ni va ni ya operator laha ka ndhawu leyi se mulungu luya a ku no a ni endla hi swona a ni fambanga ti-process leti lavekaka mara a hi sunguriseni la loko ye mulungu loyi a kha ku n'we a mi fambanga tona tindlela letiwani hi ye mani yena ka ndhawu hi ku yena a ni ri na ye iyo ya kuma ndhawu kumbe yi kumeka masipala kumbe yi kumeka province kambe na ye lo kuma ndhawu a swa u lo kuma ndhawu ye va ri usuka a Stellenbosch va ri un'wana wa lavakulu ngopfu va nga khoma ikhonomi ya South Africa
se una matimba ya ku a ni byela ku ndi fanele ni stopa laha se ni n'wi pruverile leswi a ku a ni na swona ni komba maphepha a ku no a ni advertisangi loko a ni lo advertise ka 2 local newspapers a ta kumeka swi twisisa se hi ya ka Mpumalanga News na Bushbuck Ridge News ya va tekela ti-advert ta mina ta ku ni advertisile ye a nga sita le a Khonokwe hi nga kona laha nga aka mall wa yeko ku na sirha ra kokwani wa mina va kumeke va ri bulldozer nkarhi wolowo a nga chela makhetepula a aka a ni vulangi nchumu hi swona ene kwala kusuhi na ye ku na ti-garage timbirhi 200 meters Caltex na Puma ya mi yi 800 meters kusuka kule hi mhaka ku ni munhu wa ntima a ni fanelangi ni aka valungu lava va nga laha a nga kusuhi na vona a nga va lwisi ku va nga kumeki ri mi ta n'wi tekela ti-customer loko ni kumeka ni operator filling station ya mina laha ni nga kona ni ri na maphephe hinkwawo lama ma lavekaka ya ku ni va na filling station loyi a nga mi kuma mi ri na yona filling station leyi kusukusela khale na khale u ni kuma ni ri na yoho yi karhi yi operate yi karhi yi tirha na 30 ya vatirhi lava tirhaka ka filling station leya lava a ngo va fanele va heleriwa hi mitirho hinkwavo hi nomo lowu ni le vulavula na n'wi sweswi hi nomo lowu na mina yi pfarile namuntlha sweswi filling station kumbe yi le ku tirheni namuntlha sweswi yi pfariwe hi June ku ta fikela namuntlha ni ringete ku lava ku yi pfula endzhaku loko a ni yise high court ya Supreme Court of Appeal hi ya aka hi ku hi lava ku ya aka Constitutional Court ku va Constitutional Court va ta vula swa ku u na ti-rights tikulu ku tlula mi ni nga lo velekeriwa laya va ku a yi nge case ya we a yi ziya va nge yi pfumeleli ka Constitutional Court se swantswa hi tlhelela ndzhaku ka High Court loko ku tlhelela ndzhaku hi kuma ku a ku endleki nchumu leswi ni nga na maphepha ni vutisa va ka Department of Energy what must I do hi ku ti-license hinkwato ni na tona landzelele step hinkwaswo va ku hina hi tiva swa ku fanele u operata we swa ku fanele u yimisiwa hi swi loko ni pfula a ku contempt of court a ni landzela maphorisa va ku va fanele va ni pfalela se ni kumeka no ni vula ku okay ni kombela ku vutisa ku loko n'we mi eka Department of Mineral and Energy va ku hayi mi nga fika mi nga tirha va tiva mi operata n'we loko va ku contempt of court swi vula ku na court order yi nge n'we mi nga ha tirhi hi swo mi vula ku swona se court order yaleyo loko mi yisa ka mineral ve ri yini a ni vona ve ri ka n'wina ve ri a mi fanele mi kha mi tirha se swi vula ku court order liya loko yi huma n'we mi fanele mi respondent yin'wana ya koho a yi fanele ku va minerals lava nge n'we mi fanele mi va mi ri ku tirheni ti-respondent bootpet ti sungula kwala ka masipala wa hina ti fambe na switepu swa ku tala ku ya fika ka Gwede Mantashe mara loko hi fanele ku yisa hi ya ti-high court ya ti-court hinkwato a va vitaniwi hinkwavo vanhu lavaya va vitana mi ntsena se a ni yangi le ka vo sweswi ndi ya na court interdict leya ya nkulukumba luya hi ku a hi vona ntsena hinkwavo na vuhosi va tlhele va tsala papila ra vumbirhi ra ku seketela ku va vilela hi loko ku fanele ku va na 30 ya vanhu ya mindyangu leyi lahlekeriwaka hi ti-bread winners ta vona se va seketela swa ku filling station ya mahlweni hinkwavo vanhu lava va khumbekaka ka mhaka leya va nga pfumelela va ha yima hi sweswo ku ndhawu leya yi right ku ni fanele ni tirha a va swi twisisi ku why Japi van Niekerk a ta hi kwalomo a fika a kumeka a ringeta ku ni bloka ku tanihi mutima ni nga kumeki ni va ni tirha laha yi pfariwile na sweswi filling station ya mina leswaku ku na van'wana va nga ri ku tirheni ntirho wa vona hi ku ni ku ti vutiseni ku nkulukumba Japi van Niekerk i nyika hi mani matimba lama hi ku loko yena phela yena na n'wina ka ndhawu liya mi ti-tenants hi leswo n'wina hinkwenu mi vanhu lava mi ya kuma ndhawu kumbe mi yi kuma vuhosini kumbe mi yi kuma ka masipala se swi vula ku loko mina ni ri na yindlu la a 207 wale 206 a nga ni byeli kumbe ni ndla yini ka 207 swi nga antswa masipala loyi wu nga hi nyika ti-title deed letiya wu ta wu fika wena we le ka 207 i nge endli leswi hi mhaka ku nawu wu ri leswi na leswi na leswi a swi ndliwi loko ku ri na 206 mara a hi 206 yi ta ku yi ta ni byela sweswo no se okay a hi sunguriseni futhi ke mina na n'wina
masipala wu ri yini namuntlha sweswi me ni nge le ku vulavuleni na n'wina masipala Butpet ni yili ka woho ni ringetile na ku vulavula na premier a va pfumeli ku va va ni nyika any hearing tiva amele hi nge fambi kahle loko mi ndla sweswo hi nge fambi kahle ni le ku ndleni ka logic yin'wana la hi yo mhaka ni ku ni mi vutisa loko ni mi vutisa xivutiso hlamulani xexi ni mi vutisaka xona kambe mo ni khomela tani ni sungula ni hundza laha hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. hi le ku buleni na dokodela Tivani kambe ke va Independent Electoral Commission ve le ku nyikeni ka mimbulavulo loko swi ta ka timhaka ta mbuyelo wa timhaka ta nhlawulo wa le Thabazimbi hi ndlela leyi kambe ta vuya ka yona mhaka yaleyo kambe ke sweswi a hi yeneni mahlweni hi bula na dokodela Tivani ku lava va nga tumbuluxa garachi hi 2015 ivi hi 2019 ku fika nkulukumba Japie van Niekerk a fika ku swi nge endleki ni nyika ni xifaniso dokodela hi nga se tlhelela ka masipala ni kombela mi nyika xifaniso a khonuku mono lowu hi vulavulaka hi wona hi walowo le ekhonuku hi swona musi se la tlhela hi wona Butpet se kwala tlhelo ku na tigaraji timbirhi a ku nga na Sasolo i yini tigaraji letiya ku na Phuma eka tlhelo ra hala vupela jambu loko ya hala mahlweni aka ku ya akhonuku ku na Caltex okay se ya n'wina veri yini vito ra yona yi le hikwi i elegant loko mi hundza la mall onge mi ya Bush 800 meters yi le xikarhi ka muti wa Tsakani okay na swa twa sa hi sunguriseni masipala wu ri yini kumbexani 2015 loko mi yi pfula mi kha mi kuma ti-license leto hinkwato ne ndhawu leyi a mi nyikiwe yona mi nyikiwe hi vavohosi nyikiwe hi vavohosi kambe mi landzelela milawu hinkwayo mi ze mi ya kuma na ti-certificate leti mi nga na tona namuntlha inkomo Tivani xa vumbirhi masipala wa Bushbuckridge wu ri yini namuntlha leswi mi tivaka swona hi masipala wa Bushbuckridge mayelana na xiphiqo lexi mi nga langutana na xona va ri yini vona tanihi masipala a va yi ngheni va masipala i mani a nga yi ngheniki ka va masipala masipala manager na xipikara xa Bushbuckridge local municipality veri va yi ngheni mhaka yini loko yi pfariwa sweswi Butpet yi pfariwe endzhaku ka ti-elections ta ti-29 ta May ene ni le ka party leyi yi nga riki leya vona laha hi nga kuma a corruption yikulu ngopfu leyi endliweke xikombiso ku na fence leyi a yi fanele ku fensiwa Miriam Khakana a yi ta fensiwa hi 10,000 mara va ri i 6 million leyi fanelaka yi huma se I voiced it out ka voniwa advisor ku this is not correct se va kumeke va ni kwaterile hi mhaka ku ni nga ri ka party ya vona hi ti-29 ta May na hala ndzhaku nyana se hi June loko hela mihlawulo liya yi pfariwa garage ni na vumbhoni lebyi khomekaka leswaku Japie van Niekerk a nga tirhi a ri yexe i na vanhu lava va ka governing party leswi a ni nga lava ku ni kumeka ni swi boxa swa sweswo mara i ntiyiso leyi nga koho na prima facie evidence ya ku un'wana i vurile leswaku hi lava ku n'wi tshika a yaka a heta loko a heta ku aka hi pfala xilo lexiya xa yena a vula ku ri na vanhu lava va nga kumeka va ta ni byela leswaku va ta ni vutisa ku humelela yini hi munhu loyi ANC loyi a vulaka leswaku loko heta ku pfula xi ta pfariwa ni ku va xi nge pfariwi hi ku na maphepha hinkwawo ni landzeleli tindlela hinkwato leti lavekaka a va nga ta ni nyika va ka Department of Energy maphepha loko hambi ko xota xilo xitsongo va na checklist leyi va kambelaka swilo swa vo hinkwaswo ene ni ve mukhanselara mina ni tirhe clean life a ku na loyi a nga kombaka na peni leyi ni nga yiva loko ni ri mukhanselara 2016 to 2021 se ni va ni ri threat ka voho loko va kumeka va ri ku endleni ka corruption ya xiyimo xa le henhla ngopfu swi tele ngopfu leswi nga hlamuselaka tlhelo rero hikwalaho ka sweswo a va nge ni pfuni a swi tshikeni a hi talanga swona sweswo hina hi le ka leyi ya garage se swi vula ku mi hoxe thawula ka masipala wa Bushbuckridge lava hi nga ta va vutisa sweswi ku nga ri khale ku hikokwalaho ka yini va lava hi ku loko ze va phela loko ze va a ngheni helo ka ku affiliate ka party i korokela vaaki hinkwavo loko i ze va meyara i korokela vaaki hinkwavo a wu korokeli vaaki va ANC kumbe EFF kumbe MK kumbe DA kumbe sweswo se swi vula ku
va masipala va ta hi byela hi kunguhate ku bula na vona sweswi ya bela awara ya 13 handle ka loko vo teka xiboho xo hava ha swi lava kusuka kwalano swi ta vula ku aka province mi report ka mani tani hi van'wamabindzu lava va timhaka ta swa mafurha a ku na la ni report-aka kona ka swa se mi hava a mi weli na le ka leswi va swi vitanaka ti-business chamber na yini va business chamber ni kuna challenge yikulu leyi nga na yo la Buttpet ya ku va business chamber hi lava nyikiwaka titenda va ku tala va ni vitanile ni va vitanile ni va kombisa problem leyi ni nga na yo mara ku vulavula na vona namuntlha mundzuku loko u la ku endla follow up ku mi endla njhani mi kuma swa ku a va ha ri interested ka ku va endla nchumu ku na swilo leswi va ka swi endliwa leswi endlaka ku va titwela ku va fanele vo ti-distance hi ku otherwise va nga kumeka va nga ha swi kumi leswi va ka va swi kuma hi ku tikomba ku ri ku lwisaniweni na freedom leyi va ka va ri na yo ya ku va endla leswi nga riki right. Okay, so ka department ya energy i mani contact person ya n'wina lowu mi vulavulaka na yena kuna Khosa, what is the name? mi lera ku mina vuxokoxoko bya kona lebyi mi nga hi nyika ku hi kuma contact person lowa department of energy hayi namuntlha Buttpet a ni hleketanga i le Witbank mara ni nga swi kota ku ni yi kuma ni nga mi rhumelela yo a hi kumeni hi kota ku vona ku va minerals va hlamula va ku yini kumbe va energy va hlamula va ku yini hi ndlela yaleyo swa tipolitika swi ngheni helo ka mabindzu hi woma lava ku mi ze mi nga ringeta na ku fikisa hungu leri ka presidency na ri ndleleni ya ku ni endla va ni byele ku ni fanele ni landzelela ti-protocol a ni sungule ka coordinator ya province loyi a fanele a vulavula na premier wa province kusukela sweswi na 3 months a nga pfumeli ku sekhwara meeting hi va hi vulavula na yehe so se le stepe swi lava ni landzelele protocol ya ku ni famba njhani a ni nga swi kota ku va ni fika le ni hlekete beri yini protocol ya ko leyi veke mi fanele mi landzelela yona n'wina ni le ka sub-regional structure as a convener se ku na lava va nga ka province mi vula convener ya yini ya nhlangano lowu ni nga ka wona ni vulavula swa tipolitiki mina ni vula mi ze mi nga la ku fikisa swilo leswiwani ka president Matamela Cyril Ramaphosa ke a swi fikanga a lwa na ku swi fikisa ka premier loyi a nga vekiwa la ku nga Mandla Ndlovu no a ni miri va hamile ku kumeni ku pfuneka a ni n'wina mi n'wamabindzu mtshikani swa tipolitiki a mi n'wa tipolitiki n'we mi n'wamabindzu famba ni thikithi rero ra swa tipolitiki swi tshikeleni kwale mi nga ta vulavula ku swa tipolitiki n'wina mi n'wamabindzu loko politician ya le Mpumalanga yi nga mi hlamuli ku nga premier Mandla Ndlovu hundani mi ya ka president ku na presidential hotline fonani mi ri munhu mi nga foni mi ri n'wa tipolitiki loko mi fonela presidential hotline liya va ta mi byela ku va ta mi pfunisa ku yini ivi va fika va mi tshika ndleleni loko ri va mi tshika ndleleni hikuva va byeriwe ku yaloye mi nga n'wi pfuni hi mhaka ku a nga weli ka vandla rona ivi mi ta kota ku hi byela na hina ku president navo va tirhisa sweswo swa ku a va mi pfuni hi mhaka ku mi weli ka vandla rona na se n'wina famba lava ni presidential hotline dokodela va swi tiva swa ti-internet gugulani mi kuma presidential hotline mi fonela yona mina ni ta va ni kha ni vulavula na va Khosa hi vona ku va minerals vona va ri yini ku xiyimo xi tetani kumbe va energy va ri yini ku xiyimo xi tetani a ni ri xiphiqo i ku loko n'we mo famba na swidloko swa n'we swi ri swimbirhi mi nge lunghi hi ku loko se namuntlha mi ka mi vilerisa hi ku garaji ya n'we yi pfariwile mara mi pfa mi tlakula bena ya ku phela mini xirho xa vandla leri swi nge mi pfuni sweswo fambani mi ri mina mi ri khalanga mi ri mbuyangwani mi ri munhu mi tirhisa tindlela teto hi ta va hi kha hi famba swin'we hi vona ku laha swi nge le ku hi hakeni kona swi kwihi loko hi humelela hi ta vuya kwala ka nongonoko walowo hi ta vuyelela hi ndlela leyi na mukulukumba Japie van Niekerk lava mi nga va vula moyeni ha va nyika nkarhi wa ku hlamula loko va ri na leswi va twaka ngeti va nga hi hlamula swona swa pfumeleriwa ku hi va nyika nkarhi wo hlamula loko va nga ti va ta hlamula a hi nge va sindzisi ku va ta hlamula
kambe lava hi nga ta va sindzisa ku va fane va ta va ta hi byela swo hi byela i va masipala i va premier i va energy i va presidency. Okay. Nemetweli papa ni khetseli swinene tivani loko va mi a ma tshamela yini a ma nga se swi tiva ku na munghana lonene mara ku sukusela khale lowu hinkwawo dokodela. A hi ri karhi hi mi yingisela Bootpet a hi hleketa ku nkarhi n'wana swi nge lavi ku swi ta fika ka n'wina se hi lo hetelela hi swi vona ku swi boha hi khandziya hi ta fika kwale mi nga kona. Nemetweli papa. Inkomu. Inkomu dokodela hlayiseka. Na n'wina va na siku ra kahle. A khensa hi ta twa va masipala wa Bushbuckridge sweswi i minkarhi leyi wa vona loko se hi fike ka minkarhi leyi ya nongonoko hi la se ni tiphinaka ku va ni nga ri muhumelerisi ni va ri vahaxe ku ri muhumelerisi khalanga hi va kha ku hi ta bula na va masipala va Bushbuckridge sweswi muhumelerisi ka a nga le ku a hi twa ni mwangu emisava ra mbirhi ya ta emisekwini hi ndlela leyi hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Loko hina ha ri la hi swilo leswa hina swa ku n'wina varhangeli va hina a mi hi korhokeli motama mi yiva mali kunene va ta ku byela ku mbuti yi dya la yi nga khungiwa ko i timbuti vo hi swona Bootpet. miri va ri yini loko wo ri varhangeli lava va yiva timali va ta ku byela ku mbuti yi dya la yi nga khungiwa ko i timbuti varhangeli lava. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. sweswo mi yingisela vukela lona FM makomandela hungu hi leri ku hlamule munhu fundi ya mulavuleri wa masipala wa Bushbuckridge loyi a hi kunguhate ku hi ta bula na yena ani a ku va siye movha va siye hayi va siye foni movheni hi kunguhatile ku hi ta vulavula na vona hi nkarhi lowu mara va langa ku siya foni kwini a movheni ivi loko mi nga ha va vhoti va jika va ku swi nge ti tluka swi ku chaka phela va twa hi sweswi hi tshamaka hi vula hi ku van'watipolitiki a hi twi hi vona tanihi vavhoti hi voho va twa ku hi hina se mi va vhotini ivi loko mi va vhota va thola muvulavuleri ka masipala wa Bushbuckridge ivi hi n'wi fonela hi ku hey muvulavuleri ku na xiphiqo la mi le ku dokodela tivani va na xiphiqo xa ku garachi ya va ya ha tirhi a ku hayi no hi ta vulavula ya hafu ku bela awara ya 12 ya 13 ivi nkarhi wu fika a siya foni movheni yi hlamuriwa hi wun'wana mara hi ti 25 ta hola va ku muvulavuleri wa masipala wa Bushbuckridge lowu sweswi hina hi nge le ku vulavuleni hi wona ku a wu le ku tirheni hi mhaka ku dokodela tivani a va le ku pfunekeni masvo ivi mera luwa wa masewa wa mina lava ni vulavulaka na vona lava va masipala wa Bushbuckridge lava ni nga ta va fonela loko ni chayisa laha ni ta twisisa xitori lexi kahle va nga ha voteriwi hi mhaka ku yini hi mhaka ku vatirhi lava va fanele va ri ku tirheni a va tirhangi hi nkarhi wa vona ma yi vo mhaka ko loko sweswiwani wo ze i voteriwa va ku we i murhangeri ni vula loko voteriwile a wa ha rhangeli lava va nga ku vhotela ntsena i rhangela tiko hinkwaro hi yo mhaka president Cyril Ramaphosa va rhangela mavandla hinkwawo lama ma tivaka ma tipolitiki tanihi president wa tiko se swi nge vi ntiyiso ku loko munhu a kha a nga fambi na vandla ra n'wina mi ku vukorhokeri a nge byi kumi ko va ni vukorhokeri anakena a byi kumeki na hambi va ka va famba na vandla ra n'wina un'wana ni rhumele hungu kwala sweswi a ku famba lavisisa leswi nge le ku humeleleni na mupani ku na xiphiqo se na ku ya swi lavisisa naswona ni twa kahle kahle ku endleka yini hi van'watipolitiki 0860002543 kumbexana va nga swi hleketa ku va ta vulavula na yena se Sipulu hi kota ku twa ku va ri yini vona tanihi masipala wa Bushbuckridge loko va nga se swi hleketa ku fika kwalano hi ta pfa ni kha ni mi tlangela ti-voice note leti ni nga rhumeliwa hi n'wina eka nomboro liya ya 0657443911 wo sungula hi loyi
kani Bootpet aka Africa wa vulavula la vulavula na fano kumbe Bootfan ni khomele ntani ni nga ta tlhela ni rivala futhi ni khomele ntani mani tsutsumela le ku nga na Mnakisi Phineas Malachi ni ta kota ku ni ta vuya ni tlanga ti-voice note letiwani kahle hi ndlela yaleyo a yeneni ka Mnakisi Laji na mi disa vurivati na chava ku loko no tlanga ti-voice note swilo na ta mihleketweni veni ku hey ni tlanga ti-voice note ni nga ha na ha tlangi na ha yima ni sungula ni twa ku Sri Lanka na Bavuma swi famba njhani kumbe na murhandi Bavuma mani miyela ni nge he vulavuli nchumu hayi nga ri ngati ya n'wina yi chayisana Khalanga Laji Khensini i swala papa Mnakisi Phineas Malachi yaloye mingisero mgana lona FM ka va nyika swiviko ku ya hi laha swi fambaka kona loko hi kha hi languta ka timhaka ta ntlangu lowu wu nga ri ku yini mahlweni kusuka St George's Park Gqeberha laha ku nga na ntlangu wolowo wa xikarhi ka Sri Lanka na Afrika-Dzonga loko ku languta hileswaku a ni tivi kumbexana no vona swicele ma CSA SARU SAFA a va swi tivi ku na Limpopo a ndzi tshama ni twa malaja ka ku no ni le ku tisela ntlangu wa rugby a Limpopo lembe rero va tili nyana mara no vula ku mitlangu hinkwayo yi ta fambela leyi ribuweni leyi SAFA Cricket SA kumbe swa cricket va ta tlangela ku kwala Limpopo i ku ngona xitedium xa cricket xi ri kwihi la Limpopo ya kambe miswiritano kambe a ni tshemba ku premier va ta swi landzelela loko no kuma nkarhi ni ta va byela premier Dr Phophi Ramathuba ni ku hava xitedium xa cricket Afrika-Dzonga a Limpopo miri yini hi swona ni ta twa kumbexani va ta jinga va va na swin'wana a hi tlheleni ka ti-voice note letiya Bootpet aka Africa wa vulavula la vulavula na Fanuel Raison Ngovena Gandlani ka Khane amgange wa ka Davula Bootpet mina ni la ku nghena ka leyi ya lava va nga le mayini leyi lava nghena ku le mayini swi nga ri nawini vanhu lava Bootpet ve le ku hi tlheleriseleni ndzhaku swinene ku sweswiwani ku le ku tekiwe ka timali ta tiko ti ya pfuna vona instead a ku fanele ku pfuniwa vanhu lava nga ku hluphekeni swisiwana swa Afrika-Dzonga leswo ka swi nga ri ki na swakudya swi pfumalaku na mati swi pfumalaku na kotlela mali leti ti faneke ti pfuna vona sweswi ti le ku tekiweni ti ya pfuna vanhu lava nga ku hi onhele lava humaka handle mina swilo leswi a swi ni khomi kahle inkomu enhlekani Khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene a ni ta ku loko swi endleka huvo yo endla milawu a va endli milawu yi tirha ya la kaya va hi tekela nhlokweni tanihi vaakatiko ku swilo leswi nga ku humeleleni sweswi swi tikomba kahle ku fevhariwa ngopfu vanhu va le handle a ni tivi ku loko ku ri ku swi ri possible a hi ta ku a va endli nawunyana wa ku vanhu lava nga laha swi nga ri nawini va pfa va yemakaya hi sala hina la South Africa hi vona ku loko ku sele hina ntsena vugevenga lebyi nga kona na rinyadzi leri nga kona ra ha ta ya mahlweni na ku vanhu lava nga nghenela hansi ka mugodi vo yo nyaza va nghene va kha va swi tiva ku a swi le nawini ene vanhu va matiko ma le handle lava sweswi va nga ku dyeni ka timali ta hina ta ti-tax va nghene va kha va swi tiva sweswi va lava ta humesiwa va lava ti-ARV va lava mati va ri le hansi ka misava swilo leswi hinkwaswo leswi swi vangiwa hi milawu leyi nga dedzwa sweswo mingisero Munghana Lonene FM van'wani va yiseriwe hinkwaswo leswi swi fanele ku yisiwa se mara va ku hanya mahomu matiko ya Afrika-Dzonga hi Bootpet minjhani na muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene ni kombela ku nghena ka leyi le timayini Bootpet ni vona ingaku laha ko va ku endliweni ka swo karhi swo ka swi nga ri kahle hi ku twisisa ka mina hikokwalaho ka yini mfumo wu fanele wu pfuna swigevenga leswi swi nga nghena swi nga ri nawini swi nghena mayini swi endla swilo leswi swi nga lavekiku swi lavaka ku teka mali leyi a yi fanele yi pfuna vaakatiko ka swilo swo hambanahambana laha ku le hluphekweni ku vulavuriwa hi mati na mapatu leswi mali ya kona yi fanele yi huma kokwalahaya ka mfumo ya pfuna vona mara loko ku tekiwa mali leyi fanele yi pfuna vaakatiko ya pfuna vanhu lava nga ku endleni ka swilo swo homboloka swi komba ku hina hi phoromota vugevenga hi phoromota swigevenga ku ri a swi ya endla swo homboloka hina hi ta swi humesela mali
no swi hoxekile botpet loko ku ri ku swi tsariwini ka constitution swi vula constitution ya hina yi lava ku langutisiwa kahle. Ikomo botpet kombela ku kandziyela leya vo zamazama leyi kahle kahle mfumo wa fana huma ka vona va yisela vona u huma ka vona clara because sweswi ta twa van'wani va kwala u ri vo mutititi sweswi or va ku van'wana va nghenini va pfalelekile mfumo kha wu rhumela swipano kha wu waste mali ka tishopo letiwani ti nga le ku xaviseni ka swakudya laha vo Magauteng kwihi swakudya swi nga dlayetela vana a va endlangi nchumu a ti pfaliwanga mara ka leswa ti-legal mining va le ku spendeni equipment leti va nge le ku ti hayarini i mali swipano leswi va nga le ku swi rhumeleni mali so mani ta ku mfumo un'wana a wu humi kwavo va yisela va vo zamazama because va byeliwa va yingiseli and loko va pfalelekini va lava ku tlhe va lava ku pfuniwa hi wo mfumo walowani so mani ta ku fuma homu ka vona ikomo botpet i mavona mixaka la Soweto. Inhlekani lona ne botpet kalanga mhaka leyiwani ya ku va mi kuma ku timasipala letiwana ta ka votiwi hi ndlela ya kahle kumbe van'wani vo tshama va nga ha voti mi nge ni ku ANC hete vanhu mongo manu a hi tshembele ka yona ANC ivi ANC yi fika yi hi lahla moyeni yi hi jikela so a va ha ri na ku tshemba ka ti-political party leti ti nga kona including na yona ANC hi yoxe se vanhu vo decide ku pfuka va nampundzu va ti tshamela hambi ka votiwa la xikolweni a va na mhaka na swona va ti endlela swilo swa vona va karhele ku hemberiwa hi van'wa tipolitiki xo sungula va byele ku hi ta mi nyika mintirho from 1994 na sweswiwani munhu un'wana i na 30 something years a nge tshama a tirha ntirho wa mulungu ende a nga lolohani ko va hava mintirho so mi ta kota ku swi twisisa ku vanhu va le ku tirheni laha handle laha ku pfuka va hisiwa hi mumo va ka va ya vhoteni va vhotela mahala va tshwa hi dyambu va karhele vanhu va tiko i na ku cakela ka donga mata le kaya inkomu ahee botpet na muhumelerisi tatana Ncinzankulu a botpet ni vona nga ri mfumo wa hina wa hi feyila swinene ku na swilo swin'wanyana loko ma hela mi swi langutise kahle mi dlina mi swi vona ku ho dlina hi mamisiwa tintiho hi ndlela ku vona va kota ku dya mara hina van'wanyani hi karhi hi xumbadzeka lomu handle okay botpet hi vulavula loko hi nghena ka leswa swa timayini mayini yeleyiwa yi pfariwini va ra ku na nchumu mara vanhu va le ku ngheneni va cela swicelo kuma ku swi kona le phakati still a ku na lexi xi endlekaka na loko va va khomeni na loko ku ri swicelo leswi swa ha ri kona why mayini leyi nga ha tirhi ku fana ya hala Giyani yi hlayini mani lava nghenaka va celacela kona na ku hala Giyani a yi ta hluvukisa ndhawu yo fana na va Giyani ha Malamulele la mara still swa ha ri ndlela yaleyo ku na va zamazama mara mayini ta ti komba ti khome nchumu ende ku tlhandla kambirhi loko se va va khomeni va va humesini leyi va ri va right a va na nandzu a ni swi tivi ku lexi xi nga right xini lexi va nga tirha xo i ku loko u ba n'wansati va ku khomeni leswin'wana hinkwaswo leswi va bomba hi swona ku khoma timikosi va lahla vana ka dura swibamu va nga heti lomu hinkwako mara swi nga ri nawini swilo swa botpet hawa man Enhlekani Khalanga na muhumelerisi Ncindani lexi va nga ku masipala to tala kumbe ku va ku tala leswa swa ti-coalitions i mhaka ya ku na mavandla lama ya ngo tumbuluka kwala na kwala mi kuma ku vandla ri tumbuluxiwa sweswi ku ve n'hweti leyi taka kumbe dzaka n'hweti leyi taka ku na nhlawulo se loko a ku va na nawu lowu vulaka ku va vandla ri kota ku ya contesta ka election ri fanekele ri va ri tsarisiwini kumbexana ntlhanu wa malembe ku nga za ku fika nkarhi wo hlawula hi wona hi ku hayi ku vaakatiko a va swi tivi ku va fanekele va hlawula vandla rini va va karhi va swi tiva kambe ku fika ku humelela munhu a bulumuka kwala na kwala a fika a va kanganyisa ku va a lava ku ta kuma xitulu nyana hi kwale palamende kumbe kwala ka khansele yo karhi so a ku fanekele ku va na nawu lowu wu fambisaka matsariselelo ya tiphati na vaxumi Khalanga xikan'we na le ka muhumelerisi na vayingiseri hinkwavo va nongonoko lowu Khalanga a yi kona vhoti leyi nga ta endla ku munhu aza a tikuma a swi twisisini ku vhoti mpela yi serious a yi kona dyondzo yaleyo lexi nga humelelaku i ku va van'watipolitiki lava taku va ta gangisela tivhoti loko va kumeni nkateko walowo va winini mavandlawo va winini a va yi va tirhela vanhu ku tshembeka va cinca miganga tibajete ta huma va cinca muganga va yisela vanhu mapatu va yisela vanhu magezi va yisela vanhu mati va yisela vanhu na mintirho va tumbuluxa na mintirho loko ku ri
switsandza swoswoleswe vanhu vo to tshama va nga yi ku voteni loko a nga kona munhu loyi a nga ta teka voti serious ku ve loko a yi votini a ku na ku cinca le mugangeni a tshamaka se xikulu laha i ku van'watipolitiki valava va tirhela vanhu hi ku tshembeka mi ta vona vanhu va fika hi voxe va ya vota. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM 12 timinete ayiseba awara ya mbirhi mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanwell Magayisa ivi kusuka kwalano nongoroko dzuma la mina u ta ya mahlweni na tatana Ike Ngoveni kwa ka Munghana Lonene FM nteri loko hi kha hi vulavula na Dokotela Tivani hi ku hi twananini na va masipala wa Bushbuckridge ku hi ta bula na vona se hi nga ri ku va kumeni kambe sweswi hi na vona la layinini la hi na vona se Phumulani Thobakadi va suka le ka masipala wa Bushbuckridge a hi tweneni ku vo tlhelo ra vo va ri hlamurisa ku yini se Siphumu nhlekani mi amukeli ka Munghana Lonene FM nhlekani Khalanga na ka vayingiseri va Munghana Lonene ai ka hi bula na tatana Dokotela Tivani sweswinyana la va tikomba va ri hansi ka ntshikelelo swinene endzhaku loko va tirhile ku sukusela hi 2015 ku fika sweswiwani hi 2024 ivi garachi yavo yi pfariwa ene yi kokwala ka masipala wa n'we tanihi Bushbuckridge endzhaku loko va hluphekisiwe hi nkulukumba Japie Van Niekerk loko ni nga hoxisi se ni byeleni n'wina tanihi masipala mi le ku endleni ka yini ku va pfuna inge ni kombela rivalelo muhaxi because a ni kotanga ku va yingisela loko va karhi va vulavula hi mhaka ka ntirho loyi nga na wona wa executive mayor ku commemorate World AIDS Day ntsena lexi munhu a nga ta kota ku swi vulavula muhaxi i ku loko munhu a lava ku endla mabindzu la ka tiko ra kumbe ka ndhawini ya Bushbuckridge local municipality ku na ti-stakeholders ta ku hambanahambana ta ti fanaka ti tlangaka role yo karhi ka ku business role lero kusukela la masunguleni ku fikela ri operata ti-stakeholder leti so masipala ntirho wa yena i ku loko munhu a identify ndhawu kumbe a vone ndhawu u tisa swikombelo xa ku ni vone ndhawu yo karhi ni kombela ku endla bindzu ra mina ra muxaka wihi na wihi ka ndhawu leyi vulavulaka hi yona ni tshemba ku na vuhosi byi na role lebyi byi nga hi tlanga ka ku va Tivani Dr. Tivani va kota ku kuma ndhawu leyi so u nge ni hlamusela ku ntirho wa hina tani ku ri masipala hi wu endlile ku fika amakumo muhaxi lava Dr. Tivani va nga tisa tipulani ta vona masipala a ti approve ni vula na ti-layout plan ta ndhawu yoyoliya muhaxi ya appruvile hi endlile ntirho wa hina la ku fika ka ku hetiseka muhaxi nge ni hlamusela ku lexi a hi fanele ku endla hi swi endlile muhaxi a hi na role kumbe a hi na leswi hi swi endlaka ku fanela va Dr. Tivani ku ri va kota ku operata muhaxi tani va vurile kumbe mi vurile ku va xanisiwa ku na laha a va xanisaka hayi masipala masipala ntirho u endlile hinkwawo muhaxi na cancer masipala wu endlile wu va ni pfumelerile Dokotela Tivani ku va na garachi yi le ku tirheni kambe i masipala wun'we lowu nga tlhe wu pfumelela ku akiwa Economic Mall hi swona muhaxi i masipala u ta ni hlamuserile ku ku na ti-stakeholder ta ku hambana ku na masipala ka complex yoyoleyo na masipala u tlangile role muhaxi kumbe ntlangu wa xiphemu xa woho xa ku approve kumbe ku pfumelela ku na complex yoyoleyo i va koho muhaxi se loko mi kha mi approve a mi fike mi pfumelela ku mi approve ntsena ku loko liya ya Dokotela Tivani yi fa hayi muhaxi hi ku a ni vula hi ku phela aka masipala wa Bushbuckridge ku na swilo leswi hi vula loko vaaki va ya ka vuhosi va ya kuma ndhawu va nyikiwa papila leri tisiwaka ka masipala leyi nga ta humesa PTO masvo se loko ku ri ku swi tani swi vula ku va Tivani va kume PTO loko ku ri ku va Tivani va kume PTO na nkulukumba Japie Van Niekerk na hi kume PTO se loko ku ri ku va lava hinkwavo tiyakwini ka masipala se hikokwalaho ka yini van'wamabindzu lavambirhi sweswi va komba va kha va kwetlembetana ku tindhawu ta vona ta lwisana na mabindzu ya vona hayi muhaxi nge ni hlamusela loko mi languta muhaxi ka tiko ra hina ra South Africa ni nga ka ni nga vuli mavito ya ti-restaurant leti ti xavisaka swakudya mi ta kuma ku ka complex yo karhi kumbe ka ndhawu yo karhi ku na Khalanga restaurant ku na Phumulani restaurant swi nga ri kule na kule
mina a ndzi tivi ku ri na nawu lowu u alelaka vanhu ku ri vanhu loko va lava ku endla mabindzu ya vona va pfaleriwa ku because loyi u koho la kusuhi na mina njhani. So tanihi ni hlamuserile Muhati, masipala a nga na role leyi a yi playaka ya ku va Dr. Tivani va nga operate na hala ka complex va nga operate. A ndzi vona nga ku a hi swona leswi swi vulavuriwaka ku Dr. Tivani a nga pfumeleriwi ku operata garage ya vona kumbe filling station ya vona hi masipala. A hi masipala lava va alelaka Muhati, a hi masipala ni na mitwa ene ntiyisi ni pfumelela n'wina loko mi hlamuserile swo mi nga swi hlamusela na swi twisisa na pfumelela ku masipala a wu le ku aleni kambe ndhawu leyi vulavulaka yona yi le ndzeni ka masipala wa n'wina. Se xivutiso ku ta va ku hi mhaka ya ku hinkwavo va lunghela ku va kota ku tirha, n'wina tanihi masipala mi va pfuna njhani? Hi va pfuna hi leswi ni nga hlamusela swo ku hi pfumerile hina kumbe hi endlile role ya hina ya ku approve tiplane ta vona, ma swisisa hi approve na ndhawu yoyoliya. And ingeni ndzi hlamusela Mati, loko filling station for an example, loko masipala a heta ku tipfumelela kahle kahle ingeni vula o recommenda hi rito ra kahle o recommenda ku filling station leyi i nga ya mahlweni. So munhu loko a fana ku na Department of Minerals and Energy la timhaka ta magaraji kumbe ta filling station ti welaka ka koho Muhati, i ntirho wa vona kumbe wa applicant ku a teka application ya yena ku hey ni fambile masipala u ni pfumelela vuhosi bya ni pfumelela masipala wa ni pfumelela, so ni kombela n'wehe ni nyika license. And nge ni hlamusela lava va nga koho Dr. Tivani hi le on the road ya R40 leswi a swi fana swi humelela i ku teka the very same application na tiya recommendation hinkwato ta ka masipala na vuhosi va ya ka standard va applya na kona ku ri ku na garage leyi fanaka i operata kumbe filling station i operataka kusuhi na pato ra n'wina. Ni kombela ku nyikiwa mpfumelelo, ene mpfumelelo wa nyikiwi munhu a nga tshama ofisini. Munhu fana a yeta a ta ndhawini yo karhi a fika a lavisisa ku hakanene filling station leyi kahle yi tshame kahle a yi nge vi na tinkingha ta timovha kumbe swilo swa ku fana swoswo leswo Muhati. Hina hi recommendile vuhosi vu recommendile and then a va fanele va teka application ya vona va yi fambisa ku ya na ka ti-stakeholder letin'wana kumbe ti-department ta ku fana swoswo leswo Muhati. So nimetwa kahle na khensa swinene sesipfumo ku va mi swi hlamuserisa sweswo. Leswi se swi ngo ta a rivaleni sweswo i ku loko hi ya hi tibuku ta ka masipala garage ya dokodela Tivani yi le nawini. Loko hi ya hi tibuku ta ka masipala molo wa Akhonhuku wu le nawini. Se swi vula ku tatana Tivani sweswiwani xiphiqo xa voho a xi le ka masipala xi le ka nkulukumba Japi loyi na ye hi fanele ku hi twisisa ku yena matimba lama ya ku lawula na hala handle ka molo ya ye i makuma kwihi. Se sweswo hi humini ka swoho. Xivutiso lexi ni lavaka ku vutisa xo ka n'wehe hi ku kuna swin'wana va swi vitanaka cooperative governance. Se cooperative governance yi vula ku n'we tanihi masipala swi mi olovela ku tlula dokodela Tivani ku kuma va ka minerals ku va ta pfuna dokodela Tivani ku va kota ku tirhisa garage ya vona. Mi ta va pfuna njhani n'wehe va tanihi masipala? Muhati inge sweswinyana swi te tani nga koti ku vula ku hi nga va pfuna njhani because ndi vulavula na n'wina ndi nga ri na maphepha laya swa ku va ku hi sini leswi swi endlaka ku lavambirhi va nga twanani. Mara ntsena ni nga ka ni nga vuli ndzi repeat Muhati ku swi ta ni tikela ku vula ku nkingha leyi yi endlaka ku ri i nga operate yini mara like tani ni vurile Muhati mina kusuka laha ni ta ni vulavula na vanhu va town planning yi nga unit kumbe department leyi fambisaka timhaka ta misava recommendation na swo swa ku fana na swoswo leswo hi vona ku ri hi nga kota ku pfuna vanhu lava njhani vambirhi so that tiko ra hina ra Bushbuckridge ri tumbuluka Muhati because ku operate ka filling station leya swi ku na mindyangu leyi nga ta kota ku hanya loko garage leya ri le ku tirheni ku tirha ka complex leya Muhati ku na mindyangu ya ku tala na yoho leyi i kotaka ku hanya i ku tirha ka tindhawu to toleto. So hina hi la ku vona vanhu va Bushbuckridge va tirha
vunyingi bya vona ka ti-business leti nga kona ku va na harmony endhawini ka ti-business muhati so ni endla xifaniso xa ku hi ta tihlanganisa na va-town planning hi vona ku hi nga endlisa ku yini muhati loko onge ku na leswi hi nga ta kota ku swi endla ku kota ku pfuna vanhu lavambirhi va ri nga na nkingha muhati ni mi sesipomo ni ketsile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo muhati inkomo ni vana siku lerinene akhensa sesipomo lani thova kahle kusuka ka masipala wa Bushbuckridge ku lo sala timbirhi ntsena yi nga se ba awara ya khume mune awara ya khume mune mahungu emisava na tatana hlulani Fanwell Magayisa sweswiwani ku ya hi leswi ni swi vonisaka so i ku dokodela ni nga ta ku dokodela Tivani pfulani garachi ya n'wina loko ku ve kuna contempt of court swi vula ku brigadier Mdluli va fanele va hi byela ku i ya yini brigadier Mdluli va fanele va hi byela ku contempt of court leyi i ya yini sweswi va busy na leswi swa va zamazama lisavi leyi nge va foneli kambe hi ta vulavula na vona hi twa ku mi va pfuna njhani n'wina hi ku kulukumba japi vo va ku harazeni ka dokodela Tivani hi ta pfa hi gimete kwalaho se hi ta yi lavisisa ku ya mahlweni hi ndlela yeleyo se i mhaka leyi kumbexani a yi fanele yi langutiwa ku dokodela Tivani va va ku tshikeleriweni hi kulukumba japi kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano ke se i mhaka leyi yi nga ta ya nghena na le ka tatana Mdluli yi ta za yi fika na le ka hofisi ya president ku tigaraji ta yima ti va makhelwana ivi ni langa ku ni la yi mina naswo i ncini xi endlaku ku liya ya 800 yi vava ku tlula leti ti nga kwala kusuhi hi mhaka ku letin'wana ti fambisiwa hi vanhlonge yo basa swi nga va swi vula swo hi ta twa hi swo kwa vana na ku hela ka vhiki lokunene hi ta hlangana munduku ka nongonoko wa Afrika wa vulavula na kambe sweswiwani mana ya xikhongolweni xa vamanana kambe n'wemtani khamutwa mahungu na hlulani Fanwell Magayisa na nongonoko dzumba na mina na Ike Ngoveni tata eJohannesburg Thembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela